মহামন্ত্রী মহারাজ আসন্তা দুর্গা পূজা উপলক্ষে মহারাজ সোনপুর জিল্লার বিনকা ব্লক অন্তর্গত মহাদেব পালখারে হেব রাবণরা মহারাজ অষ্টমী নবমী দশমী তিথিରେ মহারাজ ମୁଁ ଆସୁଛି ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ମହାରାଜ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛି। ମହାରାଜ ଆଜି ସେଇ ଋଷିକେଶ ଭୋଇ ଅଭିନୟ କରିବ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ମହାଦେବ ପାଲିଠାରେ। ନିଶ୍ଚୟ ଘୋଷଣା ମହାରାଜ କରିଦିଅ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ଶୁଣ ମହାଦେବ ପାଲିର ଆବାହଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଆସନ୍ତା ଦଶହରା ଯାତ୍ରା ହେବ ସେହି ମହାଦେବ ପାଲିରେ।